шапчага, шапчага, шапчага. Geldi ya. Şeker mi? Şükür geldi ya. Gel. 그냥 올라열렸어. 다시 야. C'est le dernier texte. Ouais, c'est ça. Jean-Luc de Xavier. Pas de fait majeur de 10 captures de projet. Jean-Luc de Xavier. Nasıl? चलो मीदू मीदू मीदू
Tati. Tati, deixa eu.
Peut-être annonce en français, vous allez enchaîner. Donc de 8h à 10h ce matin, nous sommes rassemblés ici. À 10h, il y a eu l'ouverture des célébrations pour le concert de société de gouvernement. Dimanche, de société avec une procession, une tradition catégorie par le roi municipal, de service public de Saint Jean. Ils ont ensuite fait un mandat de certains enfants, la parole du municipal, à une manifestation. De toute manière, nous avons le premier rassemblement pour le jeu du ballon du terrain. À 10h15, a eu une prière de l'Ondée pour sa santé et la distribution de thé et de discipline. À 10h20, un discours d'ouverture sera offert par Jimmy Kinsolomoti de chez Rondo, le secrétaire du logis du Jardin de Cheval. Nous sommes rendus, nos pensées là-dessus pour le reste. Omar de Raja Pemayo, जो सो जवाब को लेकर के लावा बेचेगा सादे जैसे तो जमाता जमीन सीधी के पोसा लाने में भी जब वे जेरो को तंजे चीज़ सिवा चंद चौकी कुआ तो जो बेचेगा जो सो बेचा वो लोग ये बोले इन्हें के यूरोप फ्रांस में भी तो यूरोप शुद्ध में शेबो ओजो में यूरोप दिला उनको शुद्ध करने उनको जो जंगल जले जब अन्य चीज़ें मुझे चाहिए जो मौसम मुझे पैसा में चौथा सुनी चांदे चीज़ें मुझे जितने वहाँ सुना तीन दिन के लिए जब तो पैसा में चौथा सुनी शाबा चीज़ें मुझे जितने वहाँ जो पैसा में नाम सुन दें जो में ये चीज़ें जो है क्या जैसे जो का कारण जब विदेशी में ना बात है सेया जिन्हें भी लाजे ना बात है जगह ना सी सामने छोटी चीज़ें ना बात है इन विभिन्न चीज़ों जो पूजा का शुद्ध में भी सभा का जो जैसे ना बात है जैसे से जब निमा यूँ तक वाला ये चीज़ें बंदे चीज़ों करना जैसे कि ले तो जी सब चीज़ है हमारे हमारे जो समाज चंद्र जिसके लिए शिया नहीं हाँ ये चुनो बच्चा जब कोई चुनो छोड़ी कोई चुगा के नियमों का तब जो है हमारा जो ये भी चीज़ों के मालो चुगा के बिल्लो चुगा के बाहर लोची के कच्चे चीज़ जो बने चंद्र सूर्य शिया तुझे तेरा तब क्यों नहीं ये आज चीज़ों में हम चीज़ों की दिले न बारे इन जहाँ ऐसी यूरोप चीज़ों में हम चीज़ों के इन बड़े सोचो चले दिले न बा ये के तो ले बुझे न ले इन यूरोप चीज़ों में हम चीज़ों दिले के उस चीज़ से दूसरे निवासों के लिए उस चीज़ों में हम चीज़ों उस शुभया के जिनसे ये तो ये ये बहुत आवश्यक है क्या बात है मुझे ये मिलियन करोड़ का नवाब सूची या तो आवाज़ और जाना कटिला ना मचेगा सिर्फ मुझे जब कुछ चौबीस ये जिस मचेगा तीन नंबर करना सुषमा ने कुछ तीन क्या बात है तो आवाज़ मुझे जब ये ना लेमो चुनते सो हर ये बुजुर्ग ये रास्ता शिवा 다 지게게 해도 이런 주주는 좀 줘야 도시제를 이제 쉬워지 이랑 리더는 누가 숨기려야 주주는 최고 되나 열심히 게 대세가 좀 가려다는 대신에 말이 대대세장 미만 요네 तुम्हें चौचोगे दुबई क्या खर्चे का जेल बहुत शिवाजी महाराज ने आना में वो कुछ चीज़ों को जब बच्चों केंद्र को कुछ सेवा युद्ध किया चलो हमें तुम्हें क्या जो जब जो अच्छी था ये करके जैसे जगह बोले महाराज ने क्या ये बोला चीज़ों का जो बहुत चीज़ों शुरू हुआ और क्या दिलेर का क्या ऐसी जिन्हें क्या डाला चेना बात कुछ सेवा क्या बात दिलेर का हमें चुजुन में देना चाहिए सुबह पड़ा
소년 상주들이 막 잠이 좀 나로는 제가 디세트 쉬야 되지. 근데 나 자네 두juk 장에 시다게 쉬 개미도 근데 다 조정주 다 세트 쉬야 지나 예외자 나라도 제제포 랑젤로가라 유소 려당 거네 냠지 제조도 구루 무지 필요해 필요하다 대가나시 공기最배 말아도 그 지나 중에 다다버도랑 랑루 준비하는 게 여자 자다 주주 맞습니다. 다 되게 중요하게 이게 세제다 이게 통도 것이 관계를 통조되게 그리도 고가 비기네 참에 통일 참주기를 봐 야미처럼 나라는需要 지다 또 라바도 단다 변화가야 말아도 कुछ पेचे न मुझे जमाने चाहो तो चले गए कुछ पेचे न मुझे चले ये जेजे पाओ पाओ मांगोची जवाना दूसरे ना शिवाली सुधाने तेरा बगे जवाने युद्ध जवा तो ता कांडर किंतु निश्चित दिले चिला निश्चित सामा दे मांगोची तो बेकिया लाते मंजो तुम्हें दिले जना तो भाई ना तुम्हें ये बगे निवाला क्या है माना जो हासो 그게 동료의 누가한테 중요하다. 딱 이제 어떻게 쓰면 이제 동료 창조 나라는 센터시야 이제지 다 얘네 말아도 얘네 이거는 변화와 때문에 제가 요도서 시진에 속에 니만 요도 차례에 동료 창조야 약한테 나라는 아스제네 당한 저기 주주는 처바다 냠도 상례의 지배랑 이체도 근데 동료 창조는 막 약한테 나도 이나 이 토라테 나라도에 그게 결국 유도줘야 그래서 이 상면의 공부자체 되게 직접적으로 나라나 쉬어야지다. 근데 다들 말하는 디신이 직접에 진호 거저 장고 주고 초고 위에 리미를 떼다가 챘나마 대중도 굳이 세면 때마다 아니 내 집중적으로 결정하게 지지도 지창도 위에 중미 추진하만이 그게 대중도 굳이 세면 때마다 굳이 신도 가는 것 같다. 당시 게임에 나오는 요즘마다 제가 처음에 두면 성질을 봐. 야매 저 나라나 센터시야 되지. 도치에는 정말 성질 지시되는 Je vais résumer brièvement ce qui est dit ici. Premièrement, j'offre mes salutations tous ici et j'offre mes respects. Donc, je commence par offrir mes respects à l'image de l'Allemagne ici. J'offre aussi mes respects, on fait mes salutations à toute l'Assemblée ici, des gens qui sont venus partout d'Europe, qui se sont réunis en France aujourd'hui pour procéder au Chujul Moment, qui est à transfert aujourd'hui. J'offre aussi mes salutations très distinguées envers le Ban Chipal, le Chanti Chujul, le Chachi qui sont aussi ici, et à tous les lamas, à tous les péchés, tous les moines, tous les qui sont présents ici dans l'Assemblée. Je vous offre mes salutations les plus distinguées. Donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité de se réunir ici pour célébrer ici l'anniversaire du gouvernement, et particulièrement puisqu'il a l'âge de 91 ans. Et pour cette occasion, les organisateurs ont fait beaucoup d'efforts et nous sommes en mesure de pouvoir avoir cette prière aujourd'hui, donc j'en suis très reconnaissant. Une des raisons pour faire la prière ici, en fait, l'objectif est de faire en sorte que le Dharma puisse s'accroître. Et ceci est uniquement grâce à la géométrie du gouvernement, et nous faisons des prières très intenses pour qu'il puisse avoir une longue vie sans obstacle, pour que ces activités vertueuses puissent s'accroître de plus en plus. Qui plus est, il est important de garder cette motivation aussi et de faire en sorte que nos prières soient pour la paix sur terre. C'est très pertinent. Et il s'agit aussi que les moines et les laïcs tous puissent mettre ensemble et faire des prières avec une telle motivation. Donc c'est important de se rappeler que c'est grâce à l'Esprit de Saint-Sainté que nous sommes en mesure de se rassembler aujourd'hui pour faire de telles prières pour la motivation plus précédemment. Aussi, dans les derniers jours, il y a eu un martyr tibétain qui s'est immolé par le feu.
Donc il est très bien de faire aussi plusieurs dédicaces comme nous sommes nos assemblées, donc de se mettre ensemble, de faire une dédicace. Il y a eu de par le passé plus de 160 différents martyrs tibétains qui ont offert le corps en le front au feu. Donc pour ces personnes-ci, prière de les inclure dans vos prières. Aussi pour la situation au Tibet, concernant particulièrement le peintre de Moji, qu'il puisse obtenir sa liberté, recevoir l'éducation nécessaire et ainsi de suite. Et aussi faites des prières pour tous les héros et héroïnes qui ont sacrifié leur vie pour le Tibet. Donc, de par la bénédiction de nos prières, de par la bénédiction des moines et de l'Assemblée qui est ici, par ce pouvoir, puissions-nous obtenir de tels résultats, puisse le Tibet obtenir une véritable autonomie. Et si la seule aide que nous pouvons offrir ici, c'est justement accumuler ces prières et accumuler un mérite positif pour leur bienfait. Donc, je termine en offrant encore une fois mes prières pour que le Gandam Jiva, qui est présent, le Chaji Chuji et le Janji Chuji puissent avoir une très longue vie sans obstacle et voir leurs activités vertueuses s'accroître de plus en plus. Merci. 제림 마바 게리 더미토라 시름님을 송야다 한다가는 시 미리 더미기 말하는 추도하는 것을 아니 경험을 지기 그 종가를 제당 답든체 더블링 시리 용의 시도 아니 다른 소소의 주로 전에 더블링 시리 용의 아니 문지 베드베드 도나를 한국이 पाली के जिन्हें वियतनाम के डीजेला इस्लाम के जिन्हें बैगे जिन्हें इंजी के जिन्हें फ्रांस के डीजेला बैगे तो शिरक में चाहिए. Donc maintenant, concernant cette motivation de vouloir développer la paix sur terre, nous allons faire certaines récitations de sutra, particulièrement une récitation sutra du cœur, nous allons faire en différentes langues. C'est une durée de 5 minutes par langue environ. La première récitation sera faite en langue pali, ensuite en vietnamien, en chinois, en anglais, en français et pour terminer en tibétain. Nous sommes les moines Theravada en France avec Vénérable Jnanadharo et aussi Vénérable Sugatusiri. Nous allons faire la prière pour souhaiter la bonne santé, bonheur et longévité et Dalai Lama et aussi les autres représentants des moines tibétains et les grands maîtres. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, Midutiyampi sangham saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sangham saranang gacchami. Nitipiso bhagava araham samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anottaro purisa dhamma sarati satta deva manossa. Namo Đại Hội Thượng Quan Bồ Tát. Namo Đại Hội Thượng Quan Bồ Tát.
Chers amis, chers invités, Tachi Lelek. Avant toute chose, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Association européenne de Chotrul-Monlam pour son invitation chaleureuse, qui nous permet d'être tous réunis aujourd'hui. Mes hommages et mes remerciements les plus respectueux s'adressent également à Sa Sainteté, le Wolfgang Karmapa Ojien Trindé d'Orgé, et bien sûr aux trois grands lamas seigneurs de l'enseignement, ainsi qu'à ceux que je connais et que j'apprécie presque chaque jour, chaque semaine. Je pense au vénérable Chandaratana, je pense également au grand vénérable Tri Kuan Yo de la pagode Wang Ang Debri, qui nous accueille dans ce lieu de sagesse, ainsi qu'à Madame Rinzing, Genkan, représentante de Sa Sainteté le Dalai Lama à Bruxelles et Paris. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Janshkriya sur le pic des Vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Je suis son ami, qui l'a demandé. Alors, je suis sur la vie.他这些是这边，往下恐怕用着他的咱们是日本的中央门去吧，有没有别的用作讲啊？他们不要红旗，那个开了过去，就是真正拿了不上一些，今天就是不要什么错，工厂不就过去了，别个该上去答对了，咱们这啥叫特色的？人数那这边这边看看，建筑用处，很多你说在那年不足呢，我去看嘛。 常见我写不普通数据学的事情方面，那样搞不也让那面的数据当，就是这个流动，你是照着罗上面背的是里面常见罗数据数据来源数据，来源数据干的，那让出的全部错过当天，各个连接责任查写数。 了解当时解决活动那么了，出去去学习的，别的不是出去讲的，不是说讲的这个，俺的经常都是讲解决，不上都是不要什么错的，书面想去出去，根据我说的我就错的，给这点点就是也对吧？天说如不去，错的，
你就是嘛这个拉近，这个嘛是个拉近卡，就是嘛这个拉近卡的，假设拉住卡，教育比例那么，世界样的老干部通常，干的不当就中国不管老三就把超的，有时候给绝对能力，难不管得做，当然你现在那开始把这兄弟的学生满意的做过卡。社交用了，你参加这些的书吧，等，Hommage à celui qui est le diadème de l'existence cyclique et de l'apaisement, révélé par les dieux eux-mêmes. Lui qui est la bénédiction divine de l'ensemble du peuple tibétain, le guide incomparable de la paix dans le monde, le souverain de l'intégralité des enseignements du Bouddha sans aucune distinction sectaire. Sa sainteté, le Dalai Lama, protecteur et refuge, Seigneur victorieux, Bouddha grand omniscient. À l'occasion des célébrations de bon augure des 90 ans de mon précieux abbé, mon vénérable maître Vajradhara, le suprême Champel Nawang Losang Yeshe Pratim Gyatso Père Sambo, des êtres animés d'une dévotion libre de tout sectarisme et dotés d'un pur maintien de leurs vœux, ont commencé à célébrer ce qui a été nommé l'année de la bienveillance et de la compassion. Et cela se poursuit encore maintenant. Cela est pour moi une source de joie et de réjouissance sans égale. Dans le cadre du programme prévu pour célébrer cette année de la bienveillance et de la compassion, se tient aujourd'hui à Paris le grand Menlam Gelug, ainsi que des cérémonies commémorant l'anniversaire de sa sainteté. J'adresse mes sincères remerciements pour l'honneur qui m'a été accordé de pouvoir prononcer une allocution. En cette occasion, je souhaite tout d'abord adresser mes salutations les plus respectueuses et mes vœux de bonheur et de bon augure aux principaux invités, son éminence Gandendri Rinpoché et son éminence Chantse Gyögyé Rinpoché, qui ont fait le déplacement pour être présents aujourd'hui, ainsi qu'aux éminents tulkus et maîtres spirituels, aux membres du noble Sangha et à tous les fidèles, moines et laïcs, dont la foi est pure et sincère et dont l'esprit est largement ouvert aux dons. C'est ce qui terminait l'allocution de Shabbat Gégé Laurent Genet. Maintenant, c'est le temps de l'allocation de Shabbat Gégé Tchadjé de Shabbat. Oui, c'est le méthode de la Mayambe. Oui, c'est le méthode de la Mayambe. Il vient de prendre ça des aides. Voilà. 먼저 당한제를 중간제를 부산 세바제인데 이게 꼬박 통보는 것이 우장문도 없다네 안된다. 근데 다른 중간대 중간제 조 양거제를 계속 같은 체장 보제 차하신 거 그래서 보상 보제 빼앗아 보여줘다. 최대 남바 예 라드르디스 야 리스 마체리 최저지 라첸카 제니 라첸 제니 데바 남바 그 genren데 예야 라덴 포만이 꾸는 문제 네 나도 저도 가고 문제 예야 아니, 다른데 중간에 나가는 저거 다들 지니 레제 남바 제 견변마다 제가 탐제 예야 근데 여러 우선 던져 좋아 근데 뭐만 던져지
소리 나는 정말 내가 소리 근데 지금 필요하다 소제 이야 용도도 좀 많이 소박하게 또서 넘어다 이야 내가 세자 삼마라 다리 중간에 고고선데 삼마라 président de sujet. En ce jour particulièrement faste, nous célébrons l'anniversaire de naissance de Sa Sainteté le Dalai Lama, le souverain victorieux, suprême refuge et protecteur, guide de la paix dans le monde et détenteur souverain de l'ensemble de l'enseignement du victorieux en ce monde. Avec cette nouvelle année, les pétales de fleurs que sont les marques majeures et mineures de son corps sublime s'épanouissent à nouveau dans ce vaste monde, offrant aux êtres un refuge et un protecteur. Je souhaite tout d'abord la bienvenue et j'adresse mes salutations les plus chaleureuses et mes vœux de bonheur à tous les invités, notamment à son éminence le Ganden Tripa, aux représentants du Ganden Podran, également à tous les représentants des associations du MENLAM des États-Unis, et tous ceux qui ont, tous les principaux responsables et toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette célébration, ainsi qu'à tous les religieux et religieuses et toutes les personnes laïques qui sont venues ici aujourd'hui. Et il faudrait également adresser ces salutations chaleureuses à toutes les personnes représentant les autres religions, notamment le Vietnam, Sri Lanka, l'islam, toutes ces personnes. Jayendala, Palense, déjà Peleseto, le Guélandien de l'eau que de Jayendé, Tadien Tutu Panachamoni, Tant envoyé au Guédan, et nos concertements Chambodi, et en votant des scènes de Zébatian Boto, Boudon, côté la paix, il faut pas son cœur, celui qui a besoin de paix, son mère Sada qui tient un abonnement, Tadien pendant que Koto Kogo, tout ce qu'on a jambalada. Souverain de la parole, l'avant, habile détenteur de l'enseignement, Tenzin, du victorieux Lausan, océan, Gyatso des victorieux, protecteur du pays des neiges, ô Nawan, Lausan, Tenzin, Gyatso, souverain des trois domaines d'existence, trésor de nectar, de bienfaits et de bonheur, à votre lignée incomparable, j'adresse mes ferventes prières. Après avoir récité cette prière de supplication, je souhaite tout d'abord adresser mes salutations et mes vœux de bonheur à toutes les personnes réunies ici à Paris, à l'occasion non seulement des cérémonies traditionnelles du Grand Chudul Menam, grande prière célébrant les miracles de la tradition Gelug, qui se tiennent pour la première fois ici en Europe, mais également pour les célébrations de l'anniversaire des 91 ans de Sa Sainteté le Dalai Lama, notre refuge et protecteur, souverain parmi les victorieux, omniscients. J'adresse en particulier mes salutations aux deux incomparables Gyaltsen Chögyé Rinpoché et Sherpa Chögyé Rinpoché, venus spécialement pour présider ces cérémonies. Je salue également M. Losang Chilpa, secrétaire particulier principal et représentant du Ganden Podran, ainsi que toutes les autres personnes présentes en cette heureuse occasion. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité.
재림 중이마 유럽 춘종만한 우리 조중기 개념의 야도란에 토지치 수송시에다 그 종까지 재림 매발 쪽의 Et pour la dernière activité à l'horaire ce matin, un discours de remerciement de clôture par Genjan Jasso du comité d'organisation du bonhomme Chuchu Kodomek. Laji Siji Zojen, Zane Shidi Debel Chimbo, Juno Gongsa Jangun Chimbo, Chugi Kuba Tundra Rinpochela, Kecha Munda Tane, Tirin Dega Yuru Chundra Manan Chimbo Dandre, Javi Kuyi Chongaran Zego Chijo Jangin Yona, Tuji Chishu Tumar, Sati Jadi Yongzo Jimada, Juno Gongsa Jangun Chimbo Chugi, Tunzi Sivan Namyang Leba Mebehu, Paden Gaden Podang Ge Chongche, Kungu Lozon Jimba Chuk, Kutsa De Jedong Nama, Daja Yuru Chundra Manan Chimbe Tsume Yone, Gosun Mubu Kunje Tude, Tuje Kati Lenjar Che Che Shu. Nimba Jangdun Jayu Jatsu, Gaden Chechin Doje Chang Chimbo, Yuzu Lozan Doje Pe Zombo Chodan, Some Chanzi Chuje Chaji Gozu Rinpoche Pe Zombo Cho, Some Chaba Chuje Rinpoche Mawan Jode Pe Zombo Choje, Tenda Chuje Namba Sum, Chugu Tendrun Zendre Shindo Chenaya, Kuye Ngawa Manzamba, Sada Rinpo Chenga, Parense La Chujo Changne, Sabada Jachewe Kalu Samu Peba, Gosum Gujada Chi, Tuje Gati Lame de Cheshu. Sumba Dije Gaden Podangi Yizan, Kuzu Kungur Chungche Lozan Jimba Ladan, Gaden Chudukange Chungche, Jume Kenzo Rinpoche, Gishe Wandu La Nanyeja, Sada Rinpone, Kungen Zeme Je Che De Benne, Zego Dandrewe Sunche, Kalu Saji Nawa Nyewe Ne Tuji Cheshu. Harin Zegun Dije, Chadu Satsu Yuwa, Med Marumi Tunjo Charu Nange, Sume Janzi Chuje, Chaji Gozu Rinpoche Chuzu, Dechin Vesele Chuzu Ne, Mise Jin Tunjo Ajang Mambo Nawada, Deje Chaji Tabu Rinpoche Chuzu Da, Nalendra Chuzu Che Necha, Ganje Tunjur Jamichung Nawa Chela, Sintene Tuji Cheshu. Aba Yuru Chundra Mana Chemo, Dan Zego Jachemo Deje, Chadri Chale Nanke, Perise Sanisi Jube, Jule Tsuzu Da Tsujubu, Sumenanje, Dadang Kashiren, Tanange Gune, Kungen Naya, Manzemba, Nyense Tujude, Chale Hota Namen Jibu Nyachi Dan, Dense Rene,
미시 마구바 간다르 대천소수 난도 겐고지네 다나 차네 남게 메모나바 대제 무쇼 주소네 차레다 자주 tunjo 남게 소다 대대 세자 봉냐조 남게 다제와 용라 이나반네 두지체 수제에 다들 대마리 저르마나 수비 숭 줄로니 돈이 셔자질 로네 자위쿠에 보드랑 마스다 인도니 셔자만네 인도니 셔자조 로니제레 자위쿠에 보드 무시다 지 로순레 아리마데 체가나수 지자체회 링고렘바 빼와다 라반데르 유럽춘르만한 치무다따뚜 자위쿠에 총가르지 녀몬데 자위쿠에 고든지 주든 제고다치 레버를 줘봐 임비 링고는 대다겠나 잘렌 사주 용네 냠지오던 둔주를 자주 남기 여도 줄라 주민이은의 도지체 좋아다 냄베 라친 개수진지 주널 공사장의 이신호부 끝에 샤베 노제 강수 땡제 사선 전제 개멸을 전적에 주르모 총가진제를 레바트네 윤고수제 제라 거담의 여러 천점만은 치모무스 구수제라나 예철 뉴욕 중세년의 자수준등의 베텐시 메레 자든지 체드 지벨로 술을 당게 랑수 메세 남게 자지바오 로가랑셀라 담바디니는 아리준르만한 수부 까담비 줄리 수미지 바다 라바르 준드 리라 준시 파마르 뎀비 베메레제 타줄 바 사조 데바지 다남 마촌데르 여름만한 치무 수거스 예대 때다 주제 나서 라주 자시 가랑장 기위신에 난다 대대 주제와 용내 견주 제마라 자치 담바 공개 두공 상모 용수 주비 몸에 장주 자간체 나루지 수제 상마라 두지체 도전아 근데 단다 수주 중이 나 중이 있어요. 단다 수주 당고생도 나마저 대리도 수주 체험아 양양원데 제가 수주 당고네 수주 니베 받은 이거기 수지 마세이 근데 이거 수지 제가 몰랑문시 문도나야 돼 이게다 몰랑문시기 대리도 차단 지면을 주기 인력 추주 몰랑게 대리 당고 차주 니베토 기시 남배 중지 감자 이바 차주 니의 체외토 원랑조 총매 장주 주지 자주 고소를 보지 배상 보초 우슈토 원랑의식 감소토 손바 차주 시의 시간에 발생 감만 주머니 시바 차주 시의 감만 시시야만네 간대 지도 관계 중지 전보지 초안에 제일 먼저 잡았다 제 난된 주도 몰란 이 종으로 갈로나야가 아니 매망게 지워지네 까마가시 주요 되네 주도 시다 까마시 시야만은 오늘 시도 예 저저대 까마시 시행에 이제라 아니 관다 주도마다 까마순주네 잡지 시험 주지를 뭐지 지도 나와 주된 배상 초안에 지도 전배양이 지나 까마다네 아니 니제라 매만 제가 열려리 아니 제림 조바디 차주 누메토라 다리 장으로 뭐지 그 종가 되진송다 아니 루가르기 저보다 무시해요 니네 주도 얘 제가 아니 니 담배 제림 제가 용수 주스 지로에 니네 매만 나오다 외국学者 이거 시야라 니 치료를 니 접로를 해요 아니 담보 니네마 방진나야디 라주 기준만 남아나 아니 고제바다 아니 구수 탕메라 디게 디게 디제라 비만나 그리고 베라나 근데 capture 무슨 남아서 단다야 디존네 토아라 지준 남아로 봐도 비만나서 생만주체 라자마 릴리전 슈로나 대나
다리 아니 이곳 잡라 송조에 제메야 지나네 샤바 주지는 좀 좋아해. 사이 자주 고소하는 거지 좋아해. 아니 송조에 배 자나도 이제 좀 송조에 가왔는데 근데 나니가 근데 제일 뭐지 좋아해. 파바제레스 이제 원하는데 도대체 님은가 송조 가만히요. 이 정말 공부를 저도 해야죠. 근데 사이는 이니까 저게 이제 원함 좋아하는 거를 이제 또 주의해 도전하. 다리 되면 싸우네. subject 되면 싸. 네. 세계 마켓에 가려냐 말했을 때 세계 예산을 대개시 예산은 이쪽에 대개봐 전신하는 대개봐 기호청은 이제 생겨 맞아 내가 선제체를 선택하고 선제체를 선택하고 선제 선택하고 이제 저거 제제 전신선 예선들 많이 때 상조사의 모든 문도비 로마에게 예전적으로 상조사의 모든 맞아 사인데 주의비시 내비시 얘네 주에 왔다 이제 시대 줄이 이제 저거 이나 전체에서 영어로만 차다 이제 시작했네 상자보기 이제 저거 시제 상자보기 이제 저거 체제 전체에서 영어로만 상자보기 이제 저거 시제 전체에서 영어로만 상제사 내주 로마리 상제사 각긴 가는 상자보기 이제 저거 체제 상자보기 이제 전체에서 영어로만 상자보기 저거 체제 상자보기 전체기 생기 상자보기 이제 저거 체제 상자보기 이제 전체기 생기 상제사의 이주 상자보기 이 주부 체제 장적이 생기 상제사 다른 말이 상자보기 이 주부 체제 장적이 생기 마이마 맞아 상제사 나도 저 상제사를 닫다 히라고 상제사에 이나 요도리 차려 로가나 이나 탑지차이나 요도 마도 차려 아오 이제 좀 보이나? 알았어 고만에 면대가 되는经济情况有啦야, 면대는经济情况有啦빅메버는经济Boleh, ini apa dah? Ini apa? Halo ya dia berta.
Oh, you're good, you're here.
L'initiation du corps a été ainsi conférée,
Maintenant vient l'initiation de la parole. On pensera à nouveau que de la syllabe sherm qui se trouve dans le cœur du maître indissociable de Manjushri partent des rayons lumineux qui vont inviter depuis la sphère du Dhammakaya les bénédictions de la parole de Manjushri. Ces bénédictions reviennent sous la forme de chapelets de mantra à la Patsa. Et on pensera que du cœur du maître indissociable de Manjushri et du cœur de la déité générée devant soi, un deuxième chapelet apparaît de la même façon que la flamme d'une lampe est allumée par une autre lampe. Ce chapelet sort de la bouche du maître et en même temps que tous les chapelets qui ont été invités de la sphère du Dhammakaya, il pénètre dans la bouche de chaque disciple et vient s'établir dans le cœur du disciple en s'enroulant par la droite autour de la syllabe sherm qui est dans son cœur. Du nectar de ce chapelet, il emplit le corps. Toutes les fautes de la parole et leurs voiles sont purifiées. On pensera alors que la bénédiction de la parole de Manjushri imprègne notre parole et on visualisera que l'on a reçu les bénédictions qui font que l'on est doté d'une capacité de parole. Yeah.
네.